Dober dan. Jaz imam eno fejs dobro poslovno idejo, pa bi jo rad v posel napravil. Milejko, vi pomagate? Dober dan, seveda Lejko, saj sem business point. Samo po hodniki naprej, pa prva vrata desno. Dober dan. Jaz imam eno fejs dobro idejo za biznis, pa ne vem, kako se naj to izpravi. Prej, ko mi vi Lejko pomagate, biznis v posel spraviti. Je to istina? Dobar dan, Vrblanka Lejko, ali nudi samo več informacij. Firmo že imate? Ustanovljeno še ne, imam pa vse v glave. Kdaj bi pa Lejko začela? Ja, sva že, ali najprej ideva po vrste, kako so iže v Trste. Super, vidim, ko vas sem razmila. Ali kako bi moj sosed pravil, pokruj ide k peke za posel, pa v business point.